Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Automotive Youth Council hapok ke Jingalam Education Secretary Jongka uba en lang sawian kali ben bu Jingthoh syu Myntri ke tanat puli putih jongka Sorkar jela ba lak men rembui bandawa beren pensenge no ke Thmu jongka Sorkar ban Pynkiew ke bai Kolej ki samla puli ki puli hagi Kolej Sorkar uba en lang sawian ulong bagan ke Thmu ke Sorkar kan Pynkiew jing mu jing perkhat bahkan bu jing ikmi pa jongki samla puli ki bawan nek long yeng ki badok Ulang bagi Sorkar kam deben perkhat bagi scholarship bagi ai kan nyarap bagi bai college jong kena nemar bagi scholarship bagi Sorkar ka ai bun sin ka slam bagi shimpor ban poi sho kena kum tak HYC ka dawa bagi Sorkar krim weng no ya ka Thmu jongka kena bagi dong keta ki kena ki buan nak long yeng muduna ka yo ka kot Education Minister office terkam juga but office terkam juga Chief Minister hakabedai but ka statement ka pula penbi mention tayo the Education Minister baka Sorkar kadang ka Thmu ban Pynkiew ka fees haki government colleges kemudian hapok ka jela keleng ka jela dan kalian jo pasang ni na pha ekni ka Jingthoh ban pau ka jing persa ka bajer ya halor ka policy jo ka tanat education department ban Pynkiew ka fee structure nambar bang suthu ba ada ani ka policy la penterkam ka jike hi ande ki khna ki bawan na ki longyeng ki buka ka yo kot khamtam ro ya ki khna ki bawan na ki snang mukandang phet phet wa ni ba na kalian jung education minister ong ba kanundan kanu ka jinge namar ba ada penterkam ni ka policy ni ba kadang ka scholarship no khna ki la ban yo ni ba ka scholarship dai na kalian kasang ni petpau ka jung punya namar ni ba ki snang ki pala da pro aki snang pala da ni ba ka scholarship asam hadu kata-kata bat kani ka kan buting ya shibune ya ki kena puli mah berikut peteng ni kejeng puli kejeng kila ada ya kata ka fisab cha ka ban kalian education minister le bu kan Pynkiew hadu spau hadu khasan person mah kan buting ya hi ki samla ba khamtam ya ki kimi ki ba ki bawan ki long yeng duduk ban kershan kena ku ki juki ki yo peteng ni kejeng puli kejeng ki syakit kerja gitu kahya but lada kan kini ke polisi ni suko bana kalian bebun ki samla pulih bebun ki kena pulih kin happen pep lo ke jipli tang stempor namar ba kin miola chup peteng ke jipli tang na kadaw ba jing simbrai ki ba ke jing pinterkam kata ka polisi ke belong anti student mah jong kan ke Sorkar MDE limba education minister kini ni dawa na ka Sorkar jalan ni dawa ni education minister ba umdai bersedia ba pinterkam hukum kini ke polisi ban increase kata ka fee structure da khatsan sport du khatsan person but ni kenturu ya ka oi ulong lu ba ka Thmu jong kani ka polisi kalong ban belong kita ki financial kita ki education institution di ba won ka government belong financially independent ni kwa ban kren ka pasai ba kata kam de ka kamram jong ki khna puli ban hap ban ba ek jinge la ni ban kit ek jinge nam ta ban belong kita ki education institution ki penjat ka government financial autonomy kada ka kamram jong Sorkar ban ai kata ka adequate fund ni berkamde ke kamram jadi kena pulih kalau ada ke Sorkar kayak sekhmat dan diterkam ya kan ke polisi no kam da khat kam de ya ter bat kam da pe punya nak kalian kesang kambansi bersimpat de ki senjam bat kelinti berting ya persa ya education department kumju education minister jong Sorkar jela nak kalian jong kesang ni suthu mah kanu ke polisi ke Sorkar kalau kerki plan kamju dan kanu ke consultation anda la pinterkam ke semi ke jing persa ke semi ke jing ki ni nak kalian kesang i bukan ke statement ka ba penwi education minister kalong ka ba kam da perkhat jarai dan ni kam da perkhat jangan nak ta bit ke bian juga kena pulih ni i ke Sorkar ka ai kita ki subsidi no sya kita ki industrialist hibuan ban sengkam hang ni apok ke jela ka ai ki klur kata ka subsidi na ta iru syan kat kum ka RTI ka bana kalian juga HYC kala yo ma dan ki festival ki ba maki ki la pelong apok kanung ba shilo kun ta ki chedi blossom festival kadan kata ka special grant ka bana kalian ka Sorkar ka ai no ada kini ki festival ki bomon ra ki Jingthoh ya ki nong snong ya ki kena puli ka kloy ban be pisa ble ka Sorkar ka Thmu bat ban pendu kata kala jingirap ya ki jaka puli ki ba ki kena ki dongkap pendu ka jingirap bat khamtam ya kata ka jing puli ka ba borok ikot bor dan kalian kesan ni pendram jor ya kene ba okret padang ada ka Sorkar hi ko me gumba gila ong banyak khmat ni na kalian kesan bersih ban peni de ki limpi ki senjang batnya kata ka jingong ba ka Sorkar ki ha ka statement mah
ki limba ki Myntri Sorkar yang ba kimi ki sang balang kimi ki tinhun ba phet persya ki Sorkar ni hapan persya ni hapan keren ke besai mar ba Sorkar kale persya ke menjumpai ba ada ke Sorkar kale katkum ke menjumpai ba menumdan setia kan gunung jeng persya Andre haka hakari sampai ba ada ke Sorkar hi ya Leit ya ka aspiration jumpai ba ni kum pai ba ni kum ka kenhun ni kum ki kenhun sang balang ni hapan persya bat ni nim sko lang nim sko arta tin kata ka jong jong Sorkar ma bang nim de kamar persya de ginyai persya pada ada ka Sorkar hi kum ong do ada kale kanun ka polisi ka bon raj ngai pai ba ni na kaliang jong HSC hi ni mailat pan penterkam kini ni ka polisi decision making belum persya ya ka bet ka biang jong pai ba jong sunong jong jelang kam tame jong kari ka jai bindri Ngim 4 bu ikan nuka dan lain mana marbang gila persang ban phone gila persang ban taxi junction mesti ada ngim sing layu ka respon ni mar yang bu den sesnam ma ya klinik nong tray ese ni sa persang ban kendo ya UIS dari secretary junction department gila ya phone menen dan sebon dali ong ban lawan pai unsa ya gedo markamat ban ni keren ban punya keren ha ban seni ha haluar kani ke bentang ka bede ban ke jingya jadi kena pulih Chancellor aku ada mungkin komentar hadir mengenai kanika statement education minister Sorkar ini. Hak Indonesia adangi ke Sorkar perkat antara berkepeng nak boleh. Kalau ada kumbangi jiwa ajmur ke para ada kum kaseng bukan orang polisi ke ban yarap nak tak kena boleh. Ane ban dari polisi educational polisi ke balong ban regulate kepada debat ka fee structure. Enggak saya ajmur ke buku tak para ada. Handrai ban ada ipek mentah kani kacing lek Sorkar ke bawang rakyat kani ke polisi panang ai ka financially independent ya kepada berki government institution educational institution kani kan kandon kacing ketak ke khamjur ngimla panlen ba kacing hiar kacing sia ha ladang ipet ya ka jinghiar ka education apa ka jala ka jungi ngila pun kani kada ina kuwe ki benta ka ketak ka panang sang penhiar susu hadin habut ha kepada berki drop out rate kena boleh balai bang tam mar mang yong ba ki babon hi ki deki kena khamtam ki baduk basuk hi menta lada kani ka jingle ko Sorkar nam ki usu ka fee structure ka bari bagi institution educational institution kanam ketak tangya ki kena pule hanrai kani hi kanang penkharoi ya ki jing skiu da ka ba kembang hi menta ki sakhi ka jing kharoi jung drugs ka jing kharoi jung ni ki sing ka jing nang bon jung ni ki samla kan thai ki ba ya thai kam ki ba medai ba ki mang salang balai ni sakhi kum tak jingja marki la kum menta ikna pule kim don ki yo shu kalat banong ban pule sei kena adangi perkat adangi ekran ka bare ba kepala kasniru ni lahiran sebab pelat dan nalor kataru banong ban lek biru lada kumni ka kiu ka bai kelas ka bai pule kan kiu hai pat kim yo ya kata teh ka bakadu hi kan poi ka por ba hakaba ki kena pulir dak yo su kalat dengan ban pulir la ban haba perkat berkekam kacam kabla siru ka hiran sai ken hakaba khadu kan ko kita benta kan nang pen kharo ka jing sini cukut haka ye hakaya kayam haki surak haki syakiar ru syakiar sunam barakaba khadu kin ngap jing sini ko per kan nang pen kharo su ka jing sini hapo ka chala ber sini betau ber jat ben riu pro koi te nak kali mesti mala pen rap education secretary jong ka seng jengi ni berpau dengan persat berjurah kepada mereka polisi but ngingit skam lupa ada ka Sorkar ka Thmu ban ong ban pentrikam kani kadai ban ong ban khatsa bangin thir ban yatai khnang ba kan nomdon kon gijingta am taki samla puli Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late.
Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.